Аманхан аға, как дела? Горячий привет от меня. Новопавловка жанағы Таласская 13-а. Менің жашаған дарегім. Біздің айыл өкмөт жоодарға біраз айтып қойсоңыз, біз жақа біраз салсын қарегім. Біздің жолдордың бары батқақта. Ені Қырғызстандықыға түшінен жолының бары таштақта. Бирок биздики таштақ емес батқақта. Ошол батқақтың içинен аран келдим аттапта. Бирок апалардын майрамы батқағылай болсо туфлим ырдамак мага кайдагы. Ошон үчүн жанагы бутума пакет кийинип, батқақтан таза чыктым деп толкунданып сүйүнүп, анан сапошканы чечип туфли кийип могу жерге чыга калдым жүгүрүп. 6 мартта Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук филармонияда 8 март майрамына карата Сокулук району тарабынан атайын иш-чара өткөрүлдү. Салтанатка акын катары чакырылган Алы Туткучев ыр түрүндө өзү Сокулуктун Новопавловка айыл аймагынын Поле Чудес айылында жашай турганын айтып, жергиликтүү тургундардын көйгөйүн көтөрүп чыкты. Ал баткак жолго чыгаарда бутуна желим баштык кийип чыгып, филармонияга жеткенде жылы өтүгүн чечип, туфлисин кийип чыгаарын билдирди. Ошондой эле жергиликтүү тургундар айыл өкмөткө үндөрү жетпей жатканын, көйгөйлөрдү филармониядан ыр менен жеткирип коюшун суранышканын белгиледи. Буга чейин аймактык кабарчы аталган айылдын көйгөйлөрүн жазган. Булак турмуш кеч. Bunu imanda beriş için baldarga aylanayın yeneler sileri gelesingер jardamga oşon üçün karaçı ayta turgan oyunda filarmoniyan aldında daluşul eldin togunda mamleketli önüktürүү bul demek apalardın kolunda tadık tubaldardı östürüp gelecektin jolunda andemesen apalar barыңарга amandık hiç bolbosun jamandık көңүлүңөрдүн açkanga biz көп akın bolup jaraldık muna filarmoniyanın salında men menен катар жанында акындардан нечөө бар менден тышкары экөө бар белгилүү күлүк кашкат бар Амантай менен максат бар бирок аны сокулуктуксун сен деди бүгүн сокулуктуктар келгенде өзүн ырдап бери деди мен өзү Таластан чыккан баламын Aytayın açıp ayağından aytayın açıp narağın Bişkek'te uçastak degen kımbat eken akşam yok kanki alamın Aylamdın aman çoğunan sokulukka varamın Sokuluktun dek jagında Bişkek'tin ağrı canında Novopavlovka ayılda Pole Çudes'te deken canı konuş jagında Hazır oşol jerde turumun Sokulukluk bolgon son Siler gelir da turumun Burok mun aytıp atkan sebebim Açıgın aytıp beremin Аманхан аға, как дела? Горячий привет от меня. Новопавловка жанағы Таласская 13-а. Менің жашаған дарегім. Біздің айыл өкмөт жоодарға біраз айтып қойсоңыз, біз жақа біраз салсын қарегім. Біздің жолдордың бары батқақта. Eni Kırgızstandыкыга түшүнөн жолунун бары таштакта. Бирок биздики таштак эмес баткакта. Ошол баткактын ичинен аран келдим аттапта. Бирок апалардын майрамы баткагылай болсо туфлим ырдамак мага кайдагы. Ошон үчүн жанагы бутума пакет кийинип, баткактан таза чыктым деп толкунданып сүйүнүп, Anan сапошканы чечип туфли кийип могу жерге чыга калдым жүгүрүп. Эми сизге айтарым. Ошол биздин көчөбүздө жашаган баткактан аттан өтө албас аталарым дагы бар. Маасы менен кепишчен апаларым дагы бар. Алардын акыны катары чындыкты айтпаса алыңар. Элдин үнүн айтпай койду деп андан аксакалдар таарынар. Биз кээде айыл өкмөткө барабыз.
Bayağı dayındagan kişiler arkılığa var salabız. Anda dile ünümüz kede jetken çok. Alarmaga kev aytты. Jetpeyteken ünümüz filarmoniyanın salынан jetkirip koyçu dep aytты. Aytıvatan bir yerde akım bolgondan keyin görgön bilgen nersemdin aytışım gerek silerge. Bирок bilesiңер barыбыз sokuluk dese negedir menin gönül şay bolup antkeni 44 rayon boyunca sokuluktun büyük jeti bay bolup tetiğin aeroportun nalogu bondu bolturat büt sokuluktu toldurat. Demek sokuluktu görgönde assalamu aleyküm de bardık rayon kolusuna mına sokuluktu başkargan kıyındarmından oturan. Uşularga ünüm jetsen ekendip jetpey kalar bekendip men turamın çoğuçulam. Bирок bir sözde eki kılbagan sokuluk eli sıylagan murdelen işlep getse de kayra gelip kıynagan mına keman kanagan görgönde mende yakın karırdagan erteden beri yelünün jetkirip jatak biri balan aylana ağız biz aytıp atkan sözlerdi bölükte oylup jatamın bizdin ayılga gönüldün bölükte oylup jatamın erten janağı spesialistlerin elçilik kelette oylup jatamın demek koça üstü tegiste belette oylup jatamın anda jakşı jolga könügöt svet gaz su jolon dolsa anda Kırgızistan önügöt. Anday olsa men dagı jakşı sözdün uşintip jankşanı buradan gönürök. Emin eriteden beri karata yerlik boldum silerge özümdün gelip köy-köyümdün ayta vermeyin bir yerde. Bирок apalardı görgöndö meni erkit kettin bul elge. Aylan apalar barıňarga rahmat men bakılday berip neteyin. Siler ruhsat berseňer men uşunu menen geteyin. Menin silerge ırda berүүчү önörün elçük görүүчү mında talantlardan barı var. Alarga beribey gezekti bakılday berse ağlınar. Anda bu jerde oturgan artistler maga tarınar. Alarda gelip burada sen ağayın tuğan kavlam. Akbatak olsun biz için oy. Egerde arzısa koldu çavına.